ya baba nk'ubu usanga hari umuntu afise telefone ya Android agendana atarabona ikomedi za Ryari TV. Ibi bintu ntibinabaho kandi ntibinumvikana. Muntu ufise telefone ya Android wifuza kubona ibishasha bya Ryari TV, ja kuri YouTube wugurure usherishe Ryari TV, mukore subscribe wibonera ibishasha bya Ryari TV. Akantu gashasha rero nobibutse musharinge mupartage munakore commentaire iyi Ryari TV imenyekane mu bajama banyu bose. Ego mani mwe mutsigaye mwumva papa ko nasigaye apfa ashaka musaza n'imyaka ya muganje ubu no kumva sohotsa zarakashara mu barongo gajya munsi rero nabaye ngo ni inzoga yanyoye nimureke kuzamura kavugana buratingene kaje kaboriwe mbona kaje karatandabira nankakaje kagwe mu matsi ndareba Yesu uyu ni papa yavya swing papa meransa kisenge karasero weti persone krete bikananga je nariyumviye ngo ndamukubita umunsi ura akomandoheza ngo tugende kurongora se ni hari mwinyungu se rakapfa rongo jewe hako ndongora umuntu hanze je nabonye no copfuma ndongora urya yatsanye ngo none ko cyari uwa kabiri kirongora rigitseya yo muzembo numenga ari kandusha aho yakusa ni imyaka ya mujari imyaka mu mwihorere n'imyaka inyegezwa what did we madam agakoti kanje ko kuvumba kari he what did kanzanire hano nyaruka ibyo tuvugana zana byo birakuraba akore bo mwino minsi kagoti ko kuvumba hamugiruka jani we icara ngaho tuvugane bana we umuntu araza kurondera bakore bo mwino minsi menga ntani ndero mukigira ukaza ukanyambika bagore si sha mada ndashaka unsigurire kandi ubwize ukuri we urazi kurera cyane uzi kurera apana jibyo sinza ndabyemera bro we misore nkiyi nganuku yirwa mu nzu imana koko ibintu ntibinumvikana reka rabi bisore nk'imbuko bingana ukacunyumvisha ngo nibize byirirwa bigira gute akuna what problem always bate hejo birakuraba birabaraba we natso urabona urabona n'ingakacimini cyane baraba imisore inganuku irakuze raba ntuko urabe rujya ese byona bifatishije ifu mama yangu je sinona byemera ahubwo rero aha oya nukuraba neza wowe igihe ubona ushaka abantu twabyaye twese turi babiri nzoza nsuma rimwe nawe usumira irindi nzosuma rimwe nawe kandi anika cyane ahubwo nabone bazoza basuma icyo nagutangaza wabingaye ogira gute je ntibinda biciza gusa babyumvise ako gatoya se si benye imwe kakiryamira abagabo b'inda n'ubukinda ndende ngo murinda ngaho ukuramuhira abana basigaye kubitwa nk'imbogo kubera nakubwiye tuwo mwana mutoya n'umukati umwe akiryamira igisigaye namwe mukibere ndekera abana cyane ndekera abana bitagaje umubagiye gende bibwirira ntibabone gende babwire mani urumva nka papa ukuntu kareko karavuga womenga kanukiye kari yamazi ebana reka nimwegeze ujya umenga n'imisi kumenga sinzi ibintu bifise mu mutwe gusa n'ubwenge bwamwihije je ndamutaha reka muze ryari yaraje yaborewe reka nkaza mbona ibintu wajogeza ngo oh my god muze yari yavanze icyabi yari yanyweye itabi yari yanyweye inzoga umugabo ukazibona ngo Yes we reka ntangaza
Mada raba nk'iki cyashaje shingana uku n'ibyanwa binganiye uru rufise imyaka ingahe we shaho ufise imyaka ingahe Ebana muze womba imyaka ari wambyaye urakabaza imyaka n'iminsi wa dayimoni we mugire munsokere mumvire ngaha ingene bimeze dore ibyo bintu byavyo shamwebwe guhera ubu tugiye kwiruka ifuri cyayigura muze ntuvuge menshi wewe ugibiro bingahe by'umunyu wumva ko noguri ibiro by'umunyu wewe ugibiro bingahe by'umunyu wewe ndakese njabinetse periperi mutama Oh my God. wewe umwaya nisa ngura gakate gato ya mwana yirira twiryamira nkangorane ariko ndifuzoyigura mutse basama nengene mwase yongira nkora ikintu cyananiye ibi bibwa by'ibisumbira we peti ninde ari mbwa igisumbiri wa musatsi Jesus. yewe Osha cyo turansere aha no kurongera mwikaneti ubwo busega bwawe witwa jandi igisumbiri yewe ndimusega jewe sega ubusumva yewe ndimusega jewe Osha ntuzuransere we ikintu ngira nkora nicyo kigira gitume cyerekane ubuseka n'ubuhimbira ikore tubirabe Jesus. yani ko mpanga utuntu twanjye neza na neza ku murongo nta kintu kincika neza na neza nipowe asiko busakora ipsi wawe ureka kuvura abakiranga wewe bana wewe wontanga kuza kamwe ku tuntu nikore wewe bana uyuko wontanga kuzana umugore hama wosanga nawe ndamufisi yo mugahenga wa musazi we natinye kumugana What if it is? What if it? What if it is? nanako kazi ibyo kagomba gakora ubona sikatamaze no kwizinga kagogo ntiwumva mwana nkuraha wewe ubikoze ubu nyene nubangira ndo kumukazana nyene byanyatse kora sha urushiyo mihimbiri nanje kora urushiyo mihimbiri What if it is? What if it? What if it is? wabonye nk'umwana nemera n'uyu peti fata amahera we irasiye iwawe akira aya niyo uza kurarira ibisigaye abandi bariyimenya ifatire we gusa wabonye rero ariko ikondisiyo ntacyo uratse ko nta nzu nari bwubake umva ico kiro kimwe naco nani wa kiro kimwe ngo ni kondisi imeze gute wibuke ko ntari bwubake kandi bikabisora bikopanyije mu cyumba kimwe gendo nkaho nibanira n'umugabo wewe I want problems always. wowe yirukana wogira gute iciza no kumbere umwana mwiza kandi ukoze ikintu ndende ushaka baranze ha nibagiwe bahora usuma ikiro n'inusu ubu bigiye kuba 8 ndakira Nikirai Diamond kanyongo. Umunani. umuntu akicira Ewe nise yakwiteje mugenda mujana murasohokana mugende mujana. Genda uzimana uwo musheri wawe. Zanyu gukora unganirwa. niba ahubwo ndababwira ana kadaga petiko kisemye kazana izara amakore ngomba kazana abagore I want problems always. yeto mukatonde tu ujya musaza putse induru ku kiro kimwe asuma n'ibyaba bibiri bigenda gute azogira n'uwangora yewe umugoroba barakwimera tukumva nawe kakana ndakandi kamwe canitahira kwijyama urazi se baho ako kabwa kazanya kabwa akazi Oh my God. ahubwo rero mbona icyo twokora twe twogenda tukirabira nk'imipanga tukaza tukabunyarira rimwe na papa na ka mama oya muze oya reka nta kubatema ahubwo ikintu nobabwira cyoke kimwe cyo nobabwira intabwirwa mwabaga mubwirwa nuko amasa tukuye